Ovo je jedinstvena prilika da se vide izuzetno vredni umetnički predmeti, rađeni drevnim kineskim tehnikama. Današnja izložba pod nazivom Nasleđe i kreativnost može se posmatrati kao novi most saradnje i potvrda razumevanja, spremnosti da učimo jedni od drugih i gradimo zajedničku budućnost, osjećajući da nas povezuju čvrsti i duboki koreni prijateljstva koja ima dugu tradiciju. Ova izložba ima svoju uporišnu tačku i oslanac u tradiciji, ali ujedno ispituje nove sfere umetničkog izražaja. Važno je danas da naglasim značaj potpisivanja memoranduma o razumevanju i osnivanju zajedničkog centra za umetničko stvaralaštvo između Novosadskog i Pekinškog univerziteta, kao i mreže kulturnih stanica u Novom Sadu. Mreža kulturnih stanica Novog Sada do sada je realizovala 10-ak projekata u oblasti kulturne razmene između Srbije i Kine, a verujem da će potpisivanjem memoranduma o razumevanju biti stvoreni uslovi za još intenzivniju kulturnu razmenu koja ima ogroman potencijal.